burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Alright, abara kabisa ile gacha budokira 20 na isano na istense ya moya bono mambe chinsani cha Afrika ya mocha. Dosi ya suru mwacho mutega nukuina kwa nanga hogenda leta kotonyora bya sana. Ene nkaimo gusikisi ya famu ne chinga kibono tubangire bwikira nuko koletera hali ile chinguru mona sa magazeti ili tukolia lero. Chebura butambe ngoro kwa du omonya kerogo. Wakiri buyo mwacho mutega ne nchimuna butambe liga 003 Ronald Mayaka. Brigadier. Bari asubuhi ndugu yangu. Niko salama nashukuru. Mungu ni mwema kila wakati. Nchinga kichonsi nyasa itonomuya. Enda mabera yana ya kale na kale. Zawate yangu buyabuya yatiga boto isane. Onye tali yo buyabuya yanga nga itole. Liboli elio kero monto gali ira nilibene. Kero monto invite ya kuira nilibene. Ira nilibene. Na bukwe boli ngonya tali yo buyabuya yana mabera yanga nga yule. Right. Akini tawote banga tali ya Eli Morioka. Eli tali ya gakuru kunya sai. Taligo chenchi taligo churelia. Kene ngiyora mungaine. Ende gago kole kiro wanja kwae. Bunabange tebinto bya nawo bikoba. Antai kurusi kumamocho. Ngora murusi kera tatunge tuyerengo tungari. Negasi aye nigere perfect. Chinga kichonsi. Tiatokonya toleta magazeti ya senchira ewendete na ndibunali kito tutali komenta tutali kurusia. Amina. Omwajo motega liko kwa nembo gazeti ya Taifa Leo itariki 11 Mutinyo gatano mwaka w'ikiri 2022 litukone li Jumatano Women Crash Wednesday. Na nchero mutamba soko kwa gazeti ya The Daily Nation itariki 11 Mutinyo gatano mwaka 2022 litukeli Dudus ya teba. Kwara litukeli. Kwara litukeli. Women Crash Wednesday. Na bolire iko. Ndigo jeje. Tainje nguliro kaiko. Ago chimbara kwa bangu chinjiri lake. Kuboko mura liko kwa Ladies Night. Headline. Inda tiwasona na mono na idudu ya goteba. Ato headline yae. Ya headline ya The Nation ya goteba nga Uhuru hand in Kalonzo's about turn. Uhuru hand in Kalonzo's about turn. Akora kananga Kalonzo Musyoka. Nae tuwa roboti kurua una tuwa kwa ntonya tategererete iko Kalonzo Musyoka somebody must have told him. Somebody must have told Kalonzo. Na aligiri sana andole clip nyore clip kilitwa kwa nete iko rasta kumu advising Kalonzo, if you know what is good for you. No, the clip is there. Just go for the clip na gero ni nkoro ki. I think our director is listening. They need to cut it and take. In fact, bage post batebenga. It is after tuwa moiro senye Stephen Kalonzo Musyoka. Kikosi walitabiri na ikawa. Ndio. Mwana ono kumulekera sepeje 12 Dudus. Yes. Ekero umuraiwe kyama kyabo ipa Stephen Kalonzo Musyoka aba ichane ti abange. Mayaka yo diana na gukuranze. Ngata kogenda bozibwe ko ekeombeke keko kolia abantu interviews ko chore running mate. Akaoroka igoro. Interview ikale kwenda. Kaoroka se interview mugano nora se page 12 asomuliki bomugano ya kumachikukagera nga is a president yense ya Kenya involved asogo chenje birengeli wa Kalonzo Musyoka. Would he have given him a call akamatebinga entekigenda if you know what is good for you? Abanda basa kubwatana no muliki oyo sababu nelina ki Stephen Kalonzo Musyoka konya okorire rally ya yego se ase emekutano ya yabereka gukora se misangirikana ya yabereka gukora na tebetenga abantu baliga asabantu bali yaranje guikaransa na barabwo abategerere Israel Odinga na Uhuru Kenyatta president lakini abwachite bategera no ase bali yarategera so okay. If the onye president ya advice diage ende interview weren't good njabono tigante vega Dudus na this is an advice to abantu bali bago support ya banasiasa tata tigago konga mono nimesimame mekongu goro ya banasiasa. Politics is about interest. Bono babo mutula Kilonzo Junior babale gutiororoka kigali goronga
Kalonzo taikogenda nini mwiko muembaras tauro geto ngaibale bono bakwane baba seneta Wambua lakini Kalonzo nawe tisabu chake takaendalia weta naru eto staru eti naru tisabu na ige to stege tio Kalonzo nero chieto omate Kalonzo nero lio mukane tali kuchiona nero yo muchieto na kingo teba iga aba bako bubwati kuruma ke konye bako teba nga moko embaras epatire ito na itora tole moyo patiri dera embaras je kira ready ko embaras umugano ino rasepeje kumina kamera bategererie nyorere no rairo mwesomere lakini ne mugala mu yake mpe Stephen Kalonzo Musyoka mwerevu no mwangaini yale mwerevu and is a lawyer mwerevu sana so lazima alipiga hesabu kama ile alipiga kwenda Uhuru Park kama ile alipiga 2007 sisemi kitu jamaa kapita katikati ase headline ya gazeti ya Taifa Leo wagonga mwamba kina nani hao aigandoche ebicha yo mugavana bwe county ya Machakos boigoro murai bwe kama kia maendeleo chap Daktari Alfred Mutua yes ebicha yaigero kuboko kwa wokobe kuboko kwa wokolio ebichero yo mugavana bwe county ya Kilifi Amason Cheva King yes boigo koraeke ama kirigia pamoja African Alliance bono omaete kolengana ni agreement baro setie kero bago so ime azimio la umoja wa Kenya mbako nyara kurusibia mabiaba ororo kolengana ni agreement ibaro setina kolengana by the way na inaitwa political parties dispute tribunal yes ebyame bigo biro gutigara ime azimio la umoja mbaka next year mutinyu gatatu to kunyara kurusikia ama ase obomo gwake bekire kolengana no mkataba yes babegete sei emetinyi sita etaraera na inde metinyi tata etaraera after elections after elections yes walala wono egento kikoleto mochandoga abantu baguchandeka Alfred Mutua na Chevazon King mbuya baachire Kenya kwanza lakini oyo guchikurukia bendera somo wa Kenya kwanza William Ruto igara ajigwanja ko bategera renkiara bakonye because according to the law entonkio ke como betereria baekende kende nkiyo we talked yesterday gore yebyame bibike guchikonyara 40% yes. So abamba bwadira idio ko beteringa na ndo tora se byame bike to minyolere ku 40% babu atigira yes babu atigira ndi yechi yes babu atigira ndi yechi gazi babu chikwegekera mochando monene robotio noro raira sepichi akabire gazeti ya Taifa Leo tiaro timoko inde tikoro samisa mono ikiagira bagotanga muiba okijidunga uambiwe pole epeji gatatu tudusine bwato mugano very interesting ga asebone kiumbe kirige gusangiririe bango ya Kenya Revenue Authority yes batagete go come up na technology aba asibara nyare go sense chibesa chigo so asesimi yo monto data kurua se computer yo monto because bagotebanga abantu bale bakonyora chibesa njera getera kini kitari na chiwe bango they want to make sure nga every amount of money nkobore taxed and therefore batagete konyo kobeka forensic technology ya se laboratory chiabo bakomanyanga for example monto yetonyore chibesa chire igana ndi monto yo ndoma etena kiakore meet tax yae yase chakwa kore kurendega ina move yogotema gukinia ekerengo gibange gusangiririrwa mone kiombeke anyway mugano inora sepeji gatata senga seti ya Daily Nation. I wish them all the best chengo baganelia maya aende Kenya ye mo Kenya atafinywa tu paka tualigire iri tima etinda kitore nyore na kitore Russia se mochando yo I don't know sometimes it really pains so much story asiengo sana yes asepechi akabire gazeti ya Taifa Leo roboti ndora unomo waziri w'olindi bwaimo moske Daktari Fred Okengo Matiang'i atwaliro obwoba na kerokende korage kiara lichiko asogwanchira abantu abakurumi goso asoborai yes na tebetenga onye muri careful agatanga lichiko lya Kenya ndiri kongumono ndiri gutinga buya Kenya ndiri tingete kabisa abantu mbalekanga batariko ba clear dibachikubuli burai egenta gutoro wangire bona abantu mbali baguchigutumika chibesa chinyinge sana gukora campaign chibesa chikolenga echinde bakurumete bona nande igo
kero kenda tebete ng'aereta koraga kiara mone kiombe gia IBC ekera kero kende ngebuga tinguru chisa ile jogo chunguza bantu abanga tani ngakebwa tinguru chisa ine ngeli go chunguza bantu ngebuga tinguru chisa ine tali ngibwa tinguru chisa ine ngeli go chunguza bantu yes izinere go chunguza bantu lakini IBC ne bana kumanya chibese ngebegeta kerengo kichibese ngebegeta kerengo bwento kutumika se campaign yes lakini ngabanya ko beka kerengo kibaki ngai bago jago kurua botuka abantu bekara storo sana ima abantu 600 bago sana ko tebelika ngibwa tinguru chisa no ora wati no ruale ile peja no ni ezizi ayo uja komanya aso bwinge na kiki Dr. Fred Matiang'i agotebanga Kenya lichikulia yari korokana ngandibwa tinguru wikira by the way Matiang'i nande gentongera tebete buya sana in fact advice ya bakenya kabatebi are not very careful gochi mole bachora barayigeta sengencho moire chibese lakini abantu bachikora mami uchumi ense ya Kenya mugano nora sepeji ya kanega igasenga seti ya The Daily Nation ngana ki omo konyi bomurayibu ense ya Kenya musike Dr. William Ruto atebere bono giganga nachikuligireria bugia e project iri ya Jubilee abwate ya SGR getange kilikigali y'umuriro kia korosi guru chinsemo chia Mombasa yes ilinde koene kinge getange kia konyira abantu ba pwani agotebanga Jubilee mandate babwate gosekerengeli babwate kero bagochake project yeye taikira ki final kia bete bona guchi reverse bona lia Carolina epeji ya gatano boigo na omusike Dr. William Ruto nakoleto musangikano chinsemo chiri cha Bukamba ye Mayaka ya Alfred Mutua mugabana bwa county ya Machakos igo kunganya kuru Azimio la Umoja na gosoa Kenya Kwanza aiga sate betega iganga nachi kubwatira na monere linde kwenda kinga magendera chire chinsemo chiri cha Bukamba mugano inora sepeji ya gatane ngaseti ya The Daily Nation mimi sisemi kitu asepeji ya kabere gahiga chiro boti nchiro ibere roboti rotangani roboti rotangani nkorwa se omongono korokwa omo speaker bwe bunge Justin Muturi Justin Muturi igakane tamasakaralia abegeta semesa ye bunge omusubati Fatuma Gedi ali alekero kende yale kumubekera mama William Ruto ngakero kende na grapeti ya malemo akane toroboti ronde ga igandro mungwa naro korokwa Mohamed Yasin Ismail oyo noyo mobwa bali bakoligia oburayi bwense ya Somalia bono nigatangira iga Kenya sengencho ekegambero getangete passport yaye ndoche nabwa to mugwakiri ga iga na nero mugwakiri wate miaka mingi sana iga Kenya George Aminwa ana watanga tiga bamorore passport yaye ndekoligia president miense ya Somalia mugano nore gwichane sana sepeji ya gatano limo gwike peji ya gatano na kabere ngana ki obutaka bwairira abana abange bali bakora amatemo KCPE babwente gosoa form 1 bataranyara gosoa school kiri bacholetwe despite gukora buya samatemo ya class 8 bono inora sepeji atano limo gatano na kabere singa setiriga na kintu atetera serikali netakire ko gukora bunera nyare abana bandi mbali batavuga ati ukunyara by the way bataragende school pi singencho yokuborwa school fees but nenche mbolie amashirika ali yokugani okuyayo gukonya kandi likonya abana bangabo naba na monto nde bwensi yokonyora libaga lyo gukonya omwana omutaka omanya kulikoyo ya naende gakwinyara kwa corrente Dudus bolia nke maete sana chifomu chiko tomubwana abana bataka bali kurende bakonywe omonto likaba ya naende nkonyara lere gwakane school fees omwana omutaka ogendera kobera siko by the way obutaka obuna bukorangiri mwawe if you do that kora tebo lenga kero kende nga osakonyora libaga lyo kobe president lere kerengere iki angichire nsakonyora libaga lyo kobe mubunge formula nire ndatumeke ere raisi sana abantu abange baranyare gutumika ku calculate n'ibintu bigokorekana ase constituency na kwana kinga abana buna batari konyara ngwanda bali school ngiora akole Dudus nimbuga te chinjira ndakole ekere na iriba gekere I like that ege ne kerengere likiao yes utaitigo konya monto gaiga unless ya korole maiga yema I want to expose it unless ya jamaga gari to kwane thank you mu advice asepe chekata te gazeti ya Taifa Leo by the way ni bwa roboti ga ruo kumia kolengana ne kiombegia World Health Organization imeyense ya Kenya omaeto roboti tu ni Ministry of Health ya Kenya rogote banga bantu chiri busano nechi misano ne mana 49 na buboka bakwete korwa soborwire bwa COVID-19 lakini ekeumbegia WHO batebire abantu
gwetana chiribu emerongibiri na inye niko basiritie magima bakubwatekana no burwire bwa COVID-19 ime ya Kenya so visa gwetana 20,000 Vitari reported anyway. Mbia better reported anyway. Maganonora sepe chata no gatatu giga saba jumbe bono ba semiwe gutanchirana uchikomenta kwebango uchiase obosibwe ngano ekiagara bwaire ukomenta ko obosibwe ngano ligoli kwa basumbuira abakenya bange because umugati omentire obosibwa mandasi na chabati omentete kirigento kementete bono giga ekiombekere kurukunga Kenya Association of Manufacturers kiasemiri ababunge kare bago jadirie ebi kurende financial statement yari yasometu no muwaziri w'ekibese ukuri yatani baba sagwetia ekerengo gose ekipengere kirikiare go propose tax increment asengano magano inora sepeji gatano gatata senga city yiga ya the nation ndi nyoranga umuwaziri nyakiro go bwekiombekeriya gose committee letentamana ye budget no musubati Gladys Wanga. Gladys Wanga is one of the women in this country. Bakorega sana very vocal. Yes. Yeah. Na ndana ara se chi committee andana se bunge ya Kenya. Maendo ba committee chitoko biku bosa igoma yate. Korega usingu montoro Ben Momanya ara se Elia PSC. Yes. Parliamentary Service Commission. Anyway, no je barangiri ke karo by the way yoko chikoro Yo chiko yoko ligeri chibe sanjire ba kuligereria na bate chibalingete anyway tete ko kwana rangane iyo akire robotira sepechi yakane gazeti ya Taifa Leo nindo chomo waziri w'uburindi waime musike Daktari Fred Okengo Matiang'i nindo che omona chibi no monena imense ya Kenya muswati Martha Koome bona agento bagatebangelinga abana chibi na imense ya Kenya ngo chibare konyora megerio una bago chikona chibi na ebyo birachigocha nyuma yobo chwalio bonene wo mwakoyo kitariki kiando mutinyo na election petitions. Yes. Epeje 10 muri kerete gento gigana kigo cyakero mwaka bw'ekirubere na 14 gwiko mwaka bw'ekirubere na 22 na kie serikali yaberege kurukibese gukia sege department aho kie serikali munabono EACC kuru 2014 mpaka 2022 the total budget allocation is 27 billion shillings. 27 billion. Yes. Office of the Director of Public Prosecutions Nurdin Haji 24 billion. Office of the Auditor General 45.8 billion. Office of the Attorney General Paul Keara 43.5 billion. Now listen to Parliament. 300 billion. Billion 300. Ebunge. Noroche 300 billion. It's an unimaginable figure. Ntu agete hesabu ye billion. Tokatebango mondasa ko 1 billion bono iga. Wamwe kuri 100 kera lituko. Uko yeli for 27 years omako yekora. Igabono keya obe go koli 50 kera lituko. Uko menye miaka 50 what? Actually 60 something. 64. around 54 there. Miaka 54 yes. Otari ko jino ara ndonsi ya ega se no kuragera. O kuragera ko make sure wakore 50,000 lituko. Yes. Ba kwa 50,000 no ko lituko. Asobo tumiki bwa ayo mwana buka. Nkiwojera 50 tata 50 nkiwoji gokoro. Ndusi 50. Injusa 5. Inkiura akore tata chitkuligi moroje okore 50,000. Nkikora ali no ebintu bigoli and you know what psychologically by the way ko waje besenjara teli gokoli. Do you know that? Na tebetie wangwana bande kero kende. Kero waje chivese mufuko. Njara to twara pete. Na kero bwate ndagira nyumba. Njara de gokoli. You don't even remember kuraga. Ajioso otorole. Ai. Ebianda byose nalibikoboka. No ne kere sabuni yaro turi kumwama. Magano inora sepeji ya 10 ingana kiji state department aho chiyabere chiko guchibesa gocha lakini riboli ndiringa chibese chiyatumikire gukora chimandate chiri chiyabisi chichiyire magano inora sepeji 10 ngaseti ya The Daily Nation. Asepeji gatane gazeti ya Taifa Leo umwancho mu tegereri igabono amaisonse nigaligeretie omoiruki bwebendera yo mu bwazimio la umoja wa Kenya Raila Odinga asakagire gochora bono gose koraria
running mate yaye ngakiende yonse kurubona wikatariki 15 na machimutinyo. Now that interviews chia tarit kulegora. Any prediction about the running mate ya Raila Odinga? Yes, ni kati ya Sabina Chege na Martha Karua. Sabina Chege? Yeah, na Martha Karua. Lakini kwangu and Sabina in Chege. fact, let me tell you this. Don't be surprised Sabina Chege have a running mate ya Raila Odinga. Haiwezi. Ngoja, si tuko hapa. Si tuko hapa baba. Lakini niliona Martha Karua akikubali mapema. Uzote no Nago tebi asisiasa to basa kumbi even one word. Muzwadi no mungaini sana Martha Karua. Atevetenga ni nchorwe running mate ya Raila Odinga ni intachorwa. Raila Odinga igongo moko bako bakengoli. Bakengoli na niko Azimio sibanduki. Na omugano nora abono. Kurwa sepeje 23 ntakete ko some headline bunerega abategera limbate banga ya campaigning for anyone go say to the partisan. Mulikio ga gotebaiga. Arati faces old hands in tough battle for top seat. Simbarat. Yes. Mobunge Odagorethi not. Yes. Ebije yonge ya Professor Ngeli nero yeto kanda. Professor Ngeli no era nsemo, Kristo bule no ale nsemo, arati no ale gatigati. Gatigati. Aode unga kali kukina ni nabagaga kuliye kero kibuga bana we county ya Kisii. Umugano ino lega. Yeah. I am telling you. Mulikiwe mugano anyway. Yaba tega libanyoro mugano yanya some. Intatiko comment. Lakini osokulikira lichibiche chibe kirabo Kristo bure. Professor Samuel na Simbarati. Yes. Bamulikirete Azimio la Umoja wa Kenya. Ekiagera onyendiri bali kurwa a general view yebintu buna bigenda county ya Kisii kangamba begete mu skema chogwabu. Lakini bono oyo norojo ye focus ya faces old hands. Yes, of course, but ona focus tinga Simbarati abantu baraba gotwa kale gukina na of course bana. Lakini bono you cannot compare Machogu na Ongeri na Obure. But equally you can't compare Machogu na Arati. But he's not as old as the comparison. No, it's an issue ya magana yoko baba gotu. Okay, but again, I think gali go focus. Mulikio gali go focus as Azimio. Exactly, that is it. Because Machogu is in. Thank you. Machogu gali UDA. Yes, Kenya Kwanza. No, ina maso na kiakuru Manson Oyongo. Manson Oyongo, yes. Si chama chake kiko Azimio. Yeah, kiko Azimio. Yes, na bondoche. Na bondoche kero kene na atene netalia. KNC kwa Azimio. Yes. I can agree with you. Yes. Can agree with you. Magano inora sebeche 23 singa seti ya The Nation lakini tutoza banga tigo mulembo Kenya. Yo rero bogavana tigairi kene chikurara akiru lakini ndo tutaita is peace. Asepeche gatano gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti nganga kibono nyuma yokorobeka no gutindi. Munando je ground. Wana thira. Surprises. Kubwata kana okorobeka no gutindi wakoreka ntimi yense ya Sri Lanka. Bana omugozi yo monne yabiteretie tigemeremo. Nigetie meremo uchumi yense by the way asarekire sana. Yes. And naomba sana yense ya Kenya tebase kuganda nseme hiyo. Kiagera nense ya Kenya nende watu matatisa ya kiuchumi including amadeni mange sana. Pull out ya DN2 nemulekerete gento geta. Igoro nyukunyorete mugano geto bete kurwa sinse muri cyana Ivasha se omoto gwerete kigari cya pakirinse. Yes. Ugachivenana. Let me advise abantu bonse babwate kigari bantegererete gosekero kendo renyore go kugendi gari no etabe yawo. Tigagutene ni gari inse yomote kerembule goto. Usonye kugusa. Ase bali bonse babwate kigari na bali bako gendi. Usekore nyore kore ne gari litukelimo. Tigagutene ni gari inse yomote gosembara bale no mote. Liya gari go sabuka. Liko asara hukumi. Ne ugo chikoboka mambio ko ende sabali. Onyo le gari ere ngongo. Tene ni gari asale na benga na chimatange. Chikalo kwa rimbura ya ingiraye. Nga chigari mupageti emeteme nga nalio kiriri sijui nini. Rusi gari oronye tene ni getiga tigo separe nsema semeteta lianga. It is for your own good. Kweli kabisa. Ekina kiba mulekeretega igoro nabo igongana ki okolenda mangana amangana y'obwanjani namulekerega
Montonaro ligeto mugana wote banga I almost killed the man who sexually abused me. Binte binge sana bimulikerega igore magana yo bwancha ni bwancha mutegereri enyorenga seti yege pull out ya DN2. Yes, very sensitive. And being a weekend I think na libako leta discussion ibuneji litiko lyoja gwaro ko sengaki indinya yako relevant litiko lya baswati women crush on us day. All right. Lakini baswati na barobo waki tigaba ile bintongora Montona atera watera gitenga basubati babo songo batokore twabere gisemo weigura otero yaba by the way tigaba baba ngaini tinda diko baingiria mono lakini tiga basubati besike basikwe nana basaja tiga besike basikwe sikwe exactly esiko sikwe tuzo ko nyama sikwe tabugati elinga nani ajire na lirero esiko sikwe tuzo ko takoja ko sikwote siketi no bwanja nibo ko chaka kurwa sole wikabwe anchomanya kwancho. Thank you very much. All right. Asepeche 10 wikepeche 10 na limo gaiga sabana bali serious ba digerere tigo social studies ya machibu na ara at the same time na bondo chega iga bana bali bakolika mangana inshare gaiga nabo chakere pechi ya 13 wikepeche 15 na kabere amangana yo boli mina kwanire gaiga na bokwe manyindo che bikundo na kwanire gaiga no boli miwaye bikundo lyo moteli. All right. Badanga mngati yaba bugicingero bali bairanire tamangana yo boli mi nyuma yo gotara chinse chia maiko bikundo na tarete Canada. All right. Akema nyigoro yo boli bono gaiga na genda takorobotuki. There is something nataka kumanya bategererige ganga KMTC abantu bange mba sana nkukanya bali KMTC ye sana batanga serege gama baga yabana bali bategete ko cyoko nande bali ndembanga inwa binde bantu baba so ngaino ngane tabesegete ngatoko eri ubes jui nini motegeri yole sana to base kungainwa eskuru ya KMTC ngaite ngambali gotaka akirinde lyonsi. It's a government institution qualify ko bate qualifications ya no mwanafunzi yenda rosoma wachorwa. Yes. Watu mkampasi ende yonsi. Exactly. Thank you so much. Mugano nora sepe chimerongo 3 na ne moga igangana ki ugo chamo gati yense ya Kenya na Tanzania sengenjo yo kuigwana kulibaro seti murai wense ya Kenya Moscow Kenyatta no murai wense ya Tanzania Samia Suluhu Hassan. Yes. Eba tebanga soro gongorwa East African gosase kumbegelia East African community ubonchuli gati ya Tanzania na Kenya ebule kerengo kigoro sana kubwatekana no kubwatana kulia. Mugano inora sepe chimerongo 3 na masenga seti ya kwenye John Pombe Magufuli otingirie bintu sana. Tata paka tabwata te chiombe chia Kenya ngajialisi lijaita niro wewe jaji Tanzania. Asante sana Mama Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru sana, salute. Asante. Mama anajua uchungu. Boigo mabagana tangasira igaye mirimo kitenda ao timetiko senubwate kende chobituaries boigo nchimulikira. Togenda segasero I think. Togenda gasege chisukuri nabagosoli kera ndo chibiro bikominyoka sana. By the way asama minyokali ya baminyoko abaniyanjiki bali batali kuigwa. Uwato bali mabuko igwa. Bagaiga omongwana naro onyorete a gold medal. Ni moroche gaiga akoroko wambui. The G gold medal ibere gaiga Kenya. Nasa magana ye nkoyo. Timu ya Tusker FC yokoranga egocha bobe sana. Kera bono iga ya Keiri sana chi point igebuira point ya mwana Kakamega Homeboys ne nyuma yoko yikora Kakamega ichigo libera serige na lisagero uko yikora ngo bono nabo barange go chikoira gakombe kyo ese babunelinga chitimu chiri ya tigaire bono ni chingororo azini kombe ari chiri ya Kakamega Homeboys ya tigaire club ya Chelsea nkaite ngankoni gukere noe mongwana go chikokegoraga iga bakumroka ose elieta liko ngusana back ball Chia tusubiri tuone itakuwa namna gani ngochi ngoko solira se keminano kelgia FN team ya Liverpool yes. Okay. Ngata sega sero kelgia Wembley. Asa chiko soliga gabo igome muri kereta mangana ya maminyoko. Bani acho kimbara igabense ya Kenya bonabona se team nerega ige kurukunga foreign based swimmers. Yes. To expect more. Ibintu binde bamulikirete igoro Kenya mbali bakominyokera chinze chindi chisiko by the way nande bagokora buya sana. Okay. Nakibamulikirete igasenga seti epeje 40 na 5 na kabere gati baminyoke banda bange gani mu asajide ka ibere cyo Sharon Cherop shide kabiri cyo katubwate kune dondo tokwenda ganjoni Mombasa otochi dondo use before dondo no otochi dondo wapi ganjoni Mombasani Ganchoni Mombasa
Anyway njira waza kira kwa magana naro omongwana oyomo otali people onyolire girlfriend yani umusani oye umusubati potential banchandire sana naende omongwana oyo bworo kiringa igabwate nibo atagete kumuburugera buya gusa atagete kuburugera ubwanchani buya gati yaye no musubati oyo tatagete kwebeka ngansare munyokiro golire chisuti kabisa buye mitire buya nana bakororekana kore komite na bara munyoka no ndocha bakemete bire aye ndanyore besa iri musubati yaragire wano omongwana oyo agaika next end yago promise umusani oyo musubati ebintu byekerengo keguru lakini bikebye ikirana musubati yagachaka hamwa one day akamuburiga darling nonganchete lakini buya ubwanje ni buga 1% kibolo cha sende mongwana lya kamotebi 99.5% isano ngaikwaira akamotebi echo nchiri kobo normally lakini ningwanchete boro montali nganchete bunaye inkyura ngolere lakini njendo nga nonganchete ntebi kiliyo tagete intagete ngolere gali egali tagete nse mokyo to chikurushia roli togenda Kisumu. Let's go to Kisumu. Kalineo lero likuru Kisumu koru Mombasa tirimboke bagasoa Kisumu kera basoa Kisumu kada sigali chikoni musubati oli ngenda kole tomaete ere toro chinali na maiga yokure rweroli chigali nchi alengo chia ina mungwana lya chikulire lya maguli kanyonero ya 2 million nero ya 1.5 million nero ya 1 million lakini musubati oli akamusoma akiri aya kamotebi my dear tiago chande kamone essence mo yichi million ikonta gete ya 500,000 agateya bangwana bali bali agataka gakaka kabasubati agateya bangwana bali bakora jiroli ingo ngeke bungu ekyo ndaro kigali yengiwe kinjini kuruma omongwana oli agasoka konyegari wakagira muri kya tabwate besi kugora roli ngosabete kibungu musubati osabire kibungu asabali bakoni jiroli atagite kora aso eli atagite ya 500,000 yenda nyino lirangu bakana li oyo nole ga ni bona bwate oso ile ime akanyoke ngir galimbu yekuruma gasoka kuruma tigo mongwana oli aligwe kumbo bekire simyo goto chiro chimaga nke baragocha so ile mago linire pikipiki wakire mbaro chire tayo utigiro musubati gali tigiro musubati ga gwakiroli musubati tabuga tinibo oya beterete musubati oli arwalia no bosoku sana maiga yogo kigali jabanda wikabona mbara umerana wikabona mbara umerana kiseke ni sana gukwane gendekemo Dudus tiankwa nege second sano na whatever yes entonke yoke gosalia marriages na relationships wetani expectations yani ubwate lakini atebe expectations sasa ke kuzibu ya yani ubwata maganigete amaganigete ara ni realistic yes ata ikirane yes and let me say this and let me advise couples no understand it your monto go date dia koleta pressure ibintu atanyare gukora trust you mia basacha bange bona igaba igore chinkoro cyabo bakoherese neri bamayete kumere ibintu kujinda batara kujya bale moyo bali bagusmail zika ndio pressure baire bantu bakoherese kukumia ibintu binde birani realistic tokora buna nyarebe nini maito musacho te bana ti bankwiranira niye woya beire yagende tunabotema kanya sai nankonya onya abantu bali hopeful wenseya nabasacha liswali nende de gokobolia limo bolia asenge echinsa tiango bolianke kiandita kokwerera goke tiango bolianke boli mambi nyore gazeti ya Taifa Leo mwacho motegereri bwe manyia yo mona yanda manga sinchira yo wikira nyore gazeti ya The Daily Nation it's called RERO Women Crash Wednesday bwe manyia manga mulikira senga seti and by the way nababa kutubwate nsemeli ya social media okay KISII FM 94.1 nsemeli ya Facebook nsemeli ya YouTube account ya KISII FM 94.1 natika bategeli bamanyenga mnatuko uchambuzi wa magazeti zakoleta live yes. Bago to watch yes kabisa bago to bwati byakegima yes. YouTube KISII FM 94.1 like share gali subscribe tokina sobwamo at KISII FM nsemeli ya Twitter
at KISII_FM nsemelia Instagram na wao TikTok ndaro KISII FM 94.1. Okay, vizuri. Najua uko pale TikTok sana unakipiga. Yadoko rabo majo motegelega sarugi chiko sali na magosoli standby kabisa Stacy Miruka ngokoletera amange sana. Yatoru wata wena bwana bantebire rombegete za jimu imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko